Eshuista Reshwana Chiwaka Vilekule Masanil Yins Biku Kolo Mal Jesucristo Yatun Rolandi. Chiwache Tolo Kuwahanil de Juka Boshe Bosco versículo Eyetok Iscanes Comam Dios Kaumi Mayel Abno. Palta Ayet Camto Chikucha el Yich Fautin Junka Bos versículo Ayich Banil Junko mensaje manjunko cuyo cubanesti Jayo Balcristo Yuj Iglesia Maya Alcanine Nabal Jayo Balcristo Yuj Iglesia Yuhtolaco Colo Mal Jesucristo Mashial Canok Tolo Jayok San Cabalbar Mashutialon Canok Valle Biscuiwom Yet Tosha Chipasha Satkan Kashmashialon Kambaye by Evangelio San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Hay 8 versículos, falta casi sholach kalojil te juno nos veran kokuy banil. Ayet Mashialon chamto la intio kintok, asha aestio keskanok shiku kolom al Jesucristo baye biskuibom. Setiat al Mashiluk cham, Shan Atialta versículo 1 si manchak som chele kul. Si bayep ahun kanetu Mashiluk koktol algo ihan si som chakulep, algo ihan si kabashah kulep, yuhtu Mashial chambaye manchak som chehekul. Mashialun kabelan kaneh kapashbayep ashkati khohtak shahun san kaneh ti eyeto kesh. Hermanos, Seas kati aeko que kulin Dios, castellano que kulwin seas katila, atum wal kabelan kane kukolo mal Jesucristo tu kaumim man yai hiyul kusat, yin konabal, yin hanimail. Akap kanehti es wista keshwana, kammo kabhabok kukap kuralin, yuhtol awal kaucham, mas alon kanok, San Wachun kan kanyin kunabal awal kau masyala tol ahun sob kulal tu man watrok kam chike yai ke kunok yunin al sa Dios yin som kulalil yin shim kulalil kam chike yuhtol kam chichakul komamdos juntu San Wat masutialon kano mayal walayesh tola San Dios ayoki pokukul y capaz kukolo mal Jesucristo. Santish walhanek yich banil hun kukuyosti. Awal kukuyosti wat chuthilon baitran Biblia yuhtol ay kan ayultran Biblia tit sedet almash. Yutialon kan bischekbe bischekbe tu Marcial tol yo take mashal la yucham Espíritu Santo yenes na vale tol yel vale o jai Jesucristo. Shanacha apóstol Pablo Marcial hum belancane bay trancarta marcebe bay Romanos. Abay Romanos tu atochiala bay 5:9. Haz un versículo tu si ashkati ashatinani wat on shayulsat yuhtol huhkal mashkam Cristo yuhtu shan ogon kol chahel bay shol hun mimman yailal tolto hayok Yuh al kul Dios. Ahi bahukan estiato chihuache chokan habeshusta keshwana. Mael wala estema el kukuy banil. Jayo Balcristo Yuh Iglesia. Ayon iglesia onti ayon ton chihawa lo kukulin Dios tu. Ayon ton walmay al jeka escanes ko kolom al Jesucristo tu. May al kochayin kopishan.
Mayal kucha Jesucristo yin ko pishan yin ko nabal ho taksilibil ato yuhtol acha mashkamin te cruz kalayon ti. Set yukshan mashkam chamin te cruz ato con ul colonel yulqab hun mi manyailal o jaiba yul mundo ti. Ay wal hun mi manyailal lanan haikanan o tiempo al es hermanos. Santol kawal ho taksilibil tol a Cristo mas con ul kuyon kanok atran Biblia chon kuyon tinani set bil walyay okok falta ay mayal wala estinari sinto lay hun man yailal tolto o hayok si cham apóstol Pablo falta set yukshan ayon creyente on tich haokin kukul tol kawal yel hun kanesti falta am chinachel bagay no haycham asan masyala o kinhayok kaso kasulwion tokwetok si Jesucristo tolacha mo hayok kaso konulion tokyetok palta bakin manho takok palta ayon ti ayon lanan kokuyon iskanes komam usti chinachel tol tosha chihay hun tiempo tu o cual te caes hun cabo sheboch na vale setiu shantol chijala faltaman como na vale hok iscanes comam Dios mi manche que ya cano atas yulran antiguo testamento chicheklo a hun canes hun mi man ya el alto san marcial comam Dios vai hun ischech bechich Daniel makish chekuchan Biblia war chekuchan libro Daniel wal vai chial hun kane wala es hun belan aton vai Daniel capítulo 2 chestokal oil che hun kane tuayu shi comam Dios vai Daniel ayet la cual ay walhun kuwa lo hayok tol walok kan helan ilal bayuli banken alti shibele oktok lem nakaiti kasokmel so pasteke ok walkan helan yet la hop tiempoal si Dios bay chamis chekbe chik Daniel ahun tu boche chikonaha bohin iagala kokolo mal Jesucristo marcial kapasok ayeto ahab no un tiempo altu civil bayok okowal civil bayok ekilia civil bayok kishkap kaso hayok mimek wahil kaito masutialon kan kokolo mal Jesucristo kapas cham apóstol Pablo marcial cham bay iskarta marciatok bay Timoteo awal yet la hubkual kawalogah kan yobtakil al sol anima asan shan yobtakil oknaeb yet la hubkual shi palta ahun la hubkual chial kaiti lanan kanhab Pablo by iglesia by creyente tol chiao kulin Jesucristo yuhtu Shankawa layu oshep nabal ti esbusta que suana boch tolchikan waline nabal kam chikaya kukulyu setlan anyek tohyul mundo set bili chil nani mayalah kan helanilal yel toni mayal lana sayok oval lana samir nokwa nación yin yalen oval palta Cristo masyala yich banil kalhun santi yel hun mi manya ilal chia bina tram Biblia ti yutu san chial kaidi tol a mismo kokolo mal Jesucristo ohayok yet skailal falta claro al chut nach elok machun nach el hu yet al chial tram Biblia a Jesucristo tu ayet ohayok
aton o con ul kol la eliu bai hun mi manya el alojaitu falta mana hunsan la nayek tohti yich banel kal hunsante es usta que suena kam to chonab no bai hun mi manya el altu hun marcial kan Cristo y kal Daniel tu marcial que pasó hun mi manya el altu y Pablo marcial que pasó todo lo hay hun mi manya el al y esto hay kokolo mal Jesucristo bayuli banquen alti paltamana junto chijalti nani todo lo hay Cristo y o una iglesia justo la Cristo amas con colonelo amas con chajonelin más en el coyoptakil yuhis kamichal yuyik subail mason colchahi yutu shankabal ho taxil bil y el chial escanes comam Dios hay justo versículo chuache chihil habok vai primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 chial kapasok tol lana na yech banen yayol cham kahol Dios by satkan aton cham Jesús. Bueno, acá iti mayal hab humbelancanes chivoches huachun cañin conabal. Aye chijalo ni tolo hay Cristo, yu iglesia. Paltacamo capchena eshusta que suena ay bay chukaito conabal yin junti ay bay manaje y chutjalo ni asantolo hay Cristo. Con chical manjo tokok baital palta kaiti chihiliul hum versículo tishitola baisatkan o con beikal tojilu niyo tologial kapasok tola bainan satkan palta kaiti la nangilu si haicham baisatkan tol masik tuah sole kamnak yuh Dios acham chon kolon kan el yulqab hun mimman yailal o hay yuh yawalkul Dios set wal yuhshan o hay cham tolo konul kol kan el cham chialelab no man doctor to julia cham ko kol banil kamak palta tolo konul yi cham ashka masutialon kan cham bay San Juan capítulo 14 versículo 3 o quien hay hun el sha o que es un hueto a junti lana yalon chambaitu y a junto lana hilun kaiti y a banlanan haikanan los tiempo al humi manya el alto caso hailem na Jesucristo. Es hermanos huache waltul wachun cañin conabalayeto tolo con ul yil kokolo mal Jesucristo ma con ul kolil kokolo mal Jesucristo bay sol hun mi manya elal lana hay kana noxin bayul mundo ti palta tsechi ku versículo siabe yuh yo al kul Dios yuh to latinani mi manya ho yo al kul Dios yin hu mundo ti palta man wal nakro torti manach masanel set ay kaiti kamak hin anima ay hid ayon animonti ato ayo kyo al kul Dios palta amak mayal cha Cristo es kolo malokshin kam shayo al kul Dios ayo kiban kai wal tu yalon escanes comam Dios shana junti ayo kipo kukul snache heyunani o hay Cristo yuh con ul colonel bay hun mi manya ilala hay kanano tiempo al Walta chihil husa versículo bay Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y 10 cojan kula lo que il bay tu palta trenes kal hut hilum kaiti yustol trenchan ko tiempo sanchial canes comandos ascatil a Dios
man yu hok yaon ok yo al kulhiban shan mashon is sikilok chonokwan kaiti tsechi shiabe adios man yu hok yaon ok yo al kulhiban shan mashkon sikilok shan ay husha kane chiko kambalne shan mashkon satne okok ashkawaltol mashkon satne okok okwal humbelan kane hay skaiti tsetiu chikala yuhtol ayon ti ayon iglesia on Cristo ti eshushta keshwana nacha okab el ju kashkalyul Biblia masanil paltat es que tol hay tiempo hay tiempo al como Dios hay kap kane chiil chahu bay tram Biblia ti okwal te kabelan kane te yin español palta okwalin ko kan hobal hay jun kane shiashkate el evangelio de la gracia de Dios. Hay un evangelio yuhiswach kula lil Dios. Falta hay un evangelio mantrogok, pero hay un evangelio del reino. Hay un evangelio del reino. Mata walchkan kapte yuh. El evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Apashin kan hobalshi un evangelio yet wachkul al Dios y un evangelio o alla el yet hay tiempo al miman ya el al ato alla el un evangelio del reino tú san woje sinacha hanikok falta kohan kulal khombeito hin hun kukuyoti falta azet lan ángel un kai dishin tol ayon ok ayon ti yul tiempo algún evangelio iswachkul al Dios. Amas san elepchichan un evangelio ti un iswachkul al Dios titinani aton waleb ok ulyi Cristo ok yaute Cristo mahai bayul mundo ti yet humbe ok hila mahayok tokalo ok yaute yuhtol sik bishael yuhtol satne bishayu yuhtu shan kaitu yalon kaiti si mason is sikilok tishalon dila mason sikilok yu kuchaon kokol banil bay cham jajabel Jesucristo kaitu yalon versículo lanan jauten bay versículo 9 san chiwoche tolwa chun kane yushin ayon ok yulqab un evangelio yuhis wachkula lil kolom al Jesucristo yuhis wachkula lil komam Dios ahun evangelio del reino manto na junto chala e predicar tinani ojalá e predicar junti yet jun tiempo lana hankana nos kosatak yet mayal toh iglesia ti cada tu el chala e predicar junto falta junto mau sanak ayon ti ojalá mi mancha que el walili yultram Biblia ti kamsa halon hetin un predicación o ujet un tiempo al tu chok samako alon el junto sol tiempo al mi manja elal yo tu sankawa el chivoche sinacha hin aymani sin kaitu yalon ko versículo y acá hay justa ko versículo chila bai chiyala tol ahí ayo al kul Dios ayo kiban hun yuli ban kenalti palta tutun ayon tisin kamun shaok yala yo al kul Dios santolo konuli yin aymani chicos hay vais Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 hablan by 17 palta kaiti chenne khane halojil te jabok shikaiti ok hun au bay yetok alay hun chekh banile asat ángel ok ahyautu kash ok trompeta Dios Ashayayol cham
jajawil bay satkan kash och iktsonelay aheb kamnak creyente kamnak siya. Abi, kash och iktsonelay aheb creyente. May alwal yet babilal tolabay nan satkan ato ayol Jesucristo iabay tu ato au hocham ato shulay hun trompeta yuh cham jajawil. Ayon ti hermanos kawal chikam walon ayesh kam hunok zetietal tol miman zetok uhyetok juntok kam asanyetok au Jesucristo kasok yauten ebietra kaitu yalon kaiti babelok ekso aheb kamnak katatushi kaiti shinchi yaltek kaiti haute hanikosa kaiti asha on mak ikison toti hune ok yun hilay ahtok yetokep kash ok on ap kontok sol asun yet ok kochalen ko ba yetok cham jajawil bainan satkan asha jaihi ek yetok yintoh balqinal tishwal tet lanan kechbaninti ustak wanap tola Cristo ok ayolok palta bainan satkan bay sholasun bay sholkakek abay tu ok ayol kokolom al Jesucristo abay tu ok au hok chamayon abay tu okon ahap nok ayon ti mayal jabe kashkalay hustak hanap ko familia mayal pastok bay komam Dios tinani palta tuto nok ikso ahep yetok hay ko kolom al Jesucristo shan kam ko miman bilkulal yuhtol ok ikso ahep talahi kinchi yuhtol man hot ba no kon kam ayonti ta ikisonto shitram Biblia ti ma kon ikisonto ti hun shane yun koto yetokep o kon ap nok baisat kanto ko chalen ko ba yetok cham ko kolom al Jesucristo ahon ti hermano lanan halon kan ayesh lanan ko kuyo na yetok mi man yay hokun ko kuy banil ti palta yami tawal mayal kan hanikok chihoje tol kam galmak chisom chakul kam galmak kap takulin es creyente al kam galmak tol chishukul lanan hech banin haycham ko kolom al Jesucristo yeto konuli tokcham yetok akay tishin chonok banin hun mahan ko kuy banilti falta yamita hun sa tiempo o kukuy kalhani ko sa falta anani chochi hinkul chikan kan hanik ti